uyitshela inceku isakutshela nje ukuthi hayi ngizwa sengathi uyitshela stop right there inceku, stop right there. Mabangani bexoxa ngamadoda phuma kubo. Hayi kodwa Jeff, hayi mabantu bexoxa ngamadoda baxoxa ukuthi hayi ngilale nomfundisi ubani, uyabona nje sasho njalo musu ukuthi asime expose lo mfundisi thani uze wakhumula ukhumulela inceku bekwenze njani. Uyabona ukuthi sawuconfuse into yasezulwini. Nisekhona uyitshela inceku isakutshela nje ukuthi hayi ngizwa sengathi uyitshela stop right there inceku, stop right there. Sisindise kulesizukulwane esiphambeneyo noma ngakhuluma ilimi kodwa uma enza izinto ezinjalo uphambene, noma ngavusa abafileyo kodwa umenza izinto ezinjalo isizukulwane siphambene. Sisindise kulesizukulwane esiphambene. Ngixoxela omunye ngiyoshumayela eGhana uthi hayi uyangisabisa ke manje mawusuhamba indawo enje sihlangana eAccra uthi masuhamba indawo enje uthi phela bonke abafundisi abafika la basuke bezofuna ijuju. Ithi mina yini yona le ijuju ini ijuju noma ijuju ebo manje ngeke sahamba siye koGhana siye ko West Africa siyoshumayela ivangeli ngenxa ukuthi kukhona isizukulwane esiphambeneyo esihambele eGhana, kodwa sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo.